Uyu mwana nk'uko muri kumubona ari ku bitaro bya Muhima, yagonzwe na moto. Aravuga ko atazi ababyeyi be, nta muntu n'umwe uramugeraho. Turinginga umuntu wese waba amuzi ko yabasha kumugeraho, cyangwa uwabona amuzi akabasha kumenya ababyeyi be, ko yagerageza akamugeraho. Yemwe witwa nde? Tubwire. Yitwa Rwibutso Agape. Hanyuma papa yitwa nde? Murore? Murerimana Obedi niko papa we yitwa. Avuga ko yaturutse mu Gatsata. Hanyuma mama? Harerimana Obedi. Hanyuma mama wawe? Mama we yitwa Maria. Avuga ko yaturutse mu Gatsata. Uvukana nande? Na Karebu. Karebu. Umuntu wese waba atuye mu Gatsata wabasha kumenya umwana uvukana na uyu mwana. Avuga ko avukana na Karebu. Avuga ko ari avukana na Karebu. Hanyuma ufite imyaka ingahe? Imyaka 7. Warigaga hehe? Yavuga ko yigaga Nyamabuye. Niko ari kubasha gusobanura. Ubwo rero umugira neza wese cyangwa umuntu wese ubona yabasha kumenya uyu mwana, yadufasha kugira ngo umubyeyi we abe yamubona, cyangwa akaza kumureba hano ku bitaro bya Muhima. Reka tubinginge mwese musharinga iyi video ku magurupe atandukanye. Twe dufashe iyi video, turi umuryango witwa Umusamariya Mwiza. Jye nitwa Bungurubwenge John, umuyobozi w'uwo muryango. Munaciye kuri nimero zacu mukaduhamagara, twabasha kubageza kuri uyu mwana mu buryo bworoshye. Umusamariya Mwiza murabuze n'umuryango usanga gufasha kanagemura abarwayi batagira abagemurira. Turabinginze mudufashe umwana abona ababyeyi be bazi bamwita kuko aharwariye ku kano kanya, nta muntu n'umwe umurwaje.